Huma SMS li Vince Farrugia batu rċieva wara li allegatament kien attakkat minn Sandro Ketkuti. Fosthom hemm l-SMS li Vince Farrugia bat lil ibnu Jean Carl li huwa wkoll avukat tiegħu f'dan il-każ. Farrugia jgħid hekk. I think din taċ-ċertifikati ħallejna wisq f'idejhom. You should get advice from Conrad and Anthony Samuel tonight. Jekk jiġdu soft, joħorġu l-pulizija u lilna taħmir. Xi ħadd irid jgħid li any bloke could have killed me. SMS li kien aktarx qed jindika l-opinjoni ta' Vince Farrugia dwar l-interpretazzjoni li tar-radjologu Anthony Samuel dwar il-ġrieħi li sofraw. SMS ieħor kien dak li ntbagħat lil Vince Farrugia mis-sindku ta' San Ġiljan Peter Bonello li qallu biex jieħu ħsieb li jkollu professur ta' gazz għax fi kliemu dan il-qudiem irid jixed u mhux jibża minn dellu. F'SMS ieħor persuna li ma semmitx bisimha fil-qorti qalet li staqsit lil Anthony Samuel biex jagħmel sken speċjali tal-kustilji ta' Farrugia biex jara jekk hemm xi ksur. Skont din il-persuna, l-isken tgħin il-każ fil-qorti iżda ma kienit se tagħmel xi differenza fil-kura li kellu jingħata. Aktar kmieni dan ix-xahar, espert mediku li tqabbad mill-qorti biex jiġbor il-provi kontra Sandro Ketkuti għajjem dubji dwar l-eżami mediku li sar lil Vince Farrugia. Fil-qorti l-ispeċjalista Malcolm Crockford qal li l-iskens tal-għadam ta' Farrugia kienu juru ħmura li ma kienx attribwita l-attakk. It-tabib forensiku Mario Sherry kien qal li Farrugia kien weġġa b'mod ħafif u li ma sofrix minn ksur, xi ħaġa li anke ħarġet mir-rapport tat-tabib Conrad Borch li raħ fl-emerġenza. Min-naħa tiegħu Vince Farrugia qal li rrid ikun ċert li l-qorti tkun taf li huwa kien fil-periklu li jinqatel b'kull daqqa li ngħata.